Kiban rap arat dona tu dak arloan ke kiban aja pansi cuni rilo ate mai le tum kan po acar do dedat nan po la pen sing merah bang akorte tim sita mela angtana long kedo arat dona tu pan sita me dak arlo matela bangso pite pote aklam along hem alam lalu kilo na tu pan asal lagi tu kecesik ready Ching Hompit India dat along nong nan ko chithang klong Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke hai tu long nan lekkan lo lapen aram kare ma pon se dole pil hai kan anan dikra e jo India ni ko ko khil lang ni long ni kan chhin ni asina pithel e jo na khon pidun tha hora na pidun tha atak na pidun tha idun ke la kan ni ni kan kan ka na che ngulo idun ka biasa so me ke thek ni ke ni ki ko dai jo pithel kan ni chari ga kon chalo ma jo Nang puro sura aluka paku pilong tamai utama pinhian di utama Nusantara mukaram panu panu eturi kali panu kali raman di puna পবিত্ৰ আৰু পৰিধিৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ অথবা দৃশ্য কোনো নিৰ্দিষ্ট অধিপতিৰ অধীনত থাকে। এই নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰীয় অধিপতিসকলৰ সৈতে এক ধৰণৰ পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু সহাৱস্থানৰ মাজেৰে গঢ়ি উঠা পৰম্পৰাৰ আধাৰতেই গঢ়ি উঠিছে কাৰ্বি সমাজৰ আদিম ধৰ্ম আৰণ-বাৰীম। আৰণ-বাৰীমৰ সৈতে জড়িত ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰিয়ে কাৰ্বিসকলে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ আত্মাৰ লগতে ক্ষেত্ৰ অনুসৰি বাঘ, হাতী আদি বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ আত্মাৰ লগতো এই পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বজাই আহিছে। কাৰ্বিসকলৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য সন্তুলন, যাক ইংলিছত আমি বেলেঞ্চ বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৰক্ষা কৰা আৰু বৈপৰীত ঐক্য ইউনিটি অফ অপজিটৰ আধাৰত গঢ়ি উঠা দ্বৈতবাদ, যাক কাৰ্বি সমাজে তেখেতক সুন্দৰভাৱে আদৰণি জনাব। আজিৰ দিনটোতে কাৰ্বি আলঙৰ প্ৰায় 168 কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ উদ্বোধন কৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য হ'ল। কাৰ্বি সমাজ যুগ যুগান্তৰৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু লোক পৰম্পৰাৰে সমৃদ্ধ। অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণা আৰু আদিম জাতি হিচাপে কাৰ্বি সমাজৰ পৰিচয় আছে আৰু কাৰ্বি সমাজৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু লোক পৰম্পৰাও সমৃদ্ধ। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ লগতে ইয়াৰ আধ্যাত্মিক জনজীৱনে কাৰ্বিসকলৰ পৰম্পৰাগত লোকজীৱন আৰু লোক সংস্কৃতিক অধিক চহকী কৰি ৰাখিছে। কাৰ্বিসকলৰ খিলঞ্জীয়া ধৰ্ম বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠা আৰণ-বাৰীমে এই মূল্যবোধ আৰু মানৱতাবোধৰ আদৰ্শ Kardom nang litung kadui biota peci kagabang ku bang litung han laso lanin tung karbi aron bari marmut room 2024 long mai tung dewan pen kadui cepat cik hangawal sai na jen ipo la pen kucing sinili ate hai honorable CM Dr. Tuliram hang han hepik kacuru pipigela lang di dangrak nisen la pen aning la saba politician langli la aron bari ma tumpan kisar tum kep arni ben la son jingrum de pin ben bini la so ka jingrum alang li bitek harbi tumpan
North East ang kang Karbi tum an phan la so nimisi ningsi hemisi pula so hai si nimisi pula so kepi ke en long alang de so pangun de kolang de apen la so mai long la si thek long lo he tum Karbi tum chor klibom to pio bom la pen ni tum pitheอุเทพันเกครอยแฮมพรูมุกรังปีราสินจาพันเกครอยนนพุดครอยบอมนะนิการสุริพอครั้งแรกนิลตุมครอยเป็นนนควนครอยบอมนะแล้วเป็นนิลตุมมันเกครอยนิลตุมอาร์นามแล้วก็นิลตุมเนจาร์พันสินิลตุมหลังรอยหลังเดงหิงลองดองจันละหายถึงปีถึงสุดกระโดดแล้วเป็นaku kiti ke yang tang tum diriman tang arnam man tang tum anda nil tum arnam ku se ke kroi la sila so ke kroi arat an ke dak nil tum pini chingrum no la an so se si rong hemalong tak ke ong lang la dak ke 1% amuni si bang la si karbiang long long e pini arni anda nang li tum la keder kelat pada nang li tum mathan ne awan barin tum bir thak ko ke nil tum non puta 80% nil tum dolang 20% ke others population religion aku thak la si nilinang litung han nang piniri bang kelalo nitung nim ke nitung intiret nitung arna mintang pi lapen nilitung ke bang pulo Karbi atung ke longle longsi arna kita bok lake alang li pirthe a principle pirthe aron ga chini ni pot pirthe amuni non pinili arja prong non punon ili tukim chorak punon ajara son punon kachuti ki chutuku punon ili lake longle pensi ajat ta kema ingchin da long lepen arlong da long lepen pir the ting da at se rup katuk we da long lepen sikima la si mother art pula so ili people thimi puki pikela hanlo de ie phan arna ma phan ili ke plang le ke man le ke phan sini tumge la ke people thimi ke angho velo aphu velo arie avelo akeng avelo kicheng avelo kijut avelo kunama nangli arnam ki pula so an ok ki bok adim hala halo angho lo halo ari lo halo asu adim nasi lake ni tum ki kroi aron barim ki kroi lake pure ni tum ke nature lake kaduk we tum thai nim long dala sonawe nasi pini ni tum akona li tum media bhanti puthi lange ni tum ke hindu kali ni tum christian kali ni tum aron media aron thude lapen laso kali ke chipulong ke emena nim kaching hon ke bangaphan ke lang select ke hijim kali e pai phan kaching hon ke bangaphan ke lang select ke hijim kali lasi nilitum a principle nilitum mili lapen nilitum hi kroi pe nilitum hi ipu sita laso hi ke soitan kali daini kali lake satan da kali lake satan lapen hell ke lake Hindu Islam Abrahamic religion dum ke kroi lam lake lapen nilitum long ke nilitum abarim tum long ke nilitum ke satan ave hell ave nilitum ke heaven dawe nilitum ke thilo pulo te phi korong si chedami la pirthe pen damlu pulo te la si kithie munit honda nil tungge jinghon pik la pen alam theda jumai pik kithie amuni tum hailin yarong chewoi joy sangket idet usini ke cipupu la si nil tung ya kar tang ku bangdu aker bangdu apap ke nil tum alam Karbi alam theda gali pap kan nil tunggawi muni di nut pirthe reng erhut ke klem ki chok chi tu an ang bom sitame la ke me ki plong musi me an me an ki pi gali me phan an ki pi munit thilo budela me long me phan thori bude nangli heng pinai cek pinai pena som ini materialistik apa mu pi mati ke me ke cuci lasi laso me an kipi munit ke plong me an kipi lo lasi laso me an kipi usi alang ap i Hindu term la pena ko Hindi term Assamese term dan kipu ko pap laso an ne daksi chu ek o ha jom ke dam ke la ke inthir pa mesi api ri jeselesi aku putot amen lang tupo lalo lasi nili pini kadok we ni hang chi ni tur repen ke wang Karbi tum an phan sita lang litum ahem chi utekang ari chi utekang api ko saru sarhang tulok kumen tum han chi utekang ben lason nim long anim ka chinghon asu ning si pula su chinghon ben dang nang si tong dun man kadok we phan sita non hem si dang hudang aporang bong sita me same sadu thang tikut temang pu pen hem arbung at phecheli pa me pu sinili pithe puthe em pu mukrang pira sinja bari the amen em pen selang litum han ahai pidun no laken ko non nilitum penang ke dak hala Himanto Biswa Sarma da lang study pamisi ningji lo ahong malam pen ko kisita lapen Karbi tum ang bong sita engkor tum ahut pen khan bong lo la so bangke lapen ihut sia por ahong malam pen kaningje nau itum bisi ahong malam pen kaningje lo ku Karbi nima amai le la so kaningje idha tum nang pu sita me laso nim ke Karbi tum long le ka chit hang chot nai gelia the dak national news tum tanang du no chief minister ri dengke lasi laso news bang ang tan le nai
state long dali nai regional long dali nai la pen national dali nai la si karbi tum Hindu kali po bangke la ke ditum cipu seta media court itum hanili na chuniri la lo moment tune nang litu program do la son chitong lok dun seta me nim ka chilar hut aron kimi pen ka chilar hut Christian pen Abraham ka chiwang hut arlong chu pen abarim ka chiwang hut seta me nang litum news ka report bangke la halo nang chuniri bangke aron barim pen chiwang lo honghari pen Hindu long chiwang lo taho Christian pen Hindu long chiwang lo ku bangke pornam pu nang litum ninjiri ateni litum Hindu kasi media akor itu responsibility dopi isia khai pan pathilo ta thek pareng ak ta thek pachok chede ta thek permission ta thek posi permission na tornal tumhan ki ja poni ke than poni phanang chuning rila kasi amut pi bang ke nilitum pithe puthe ke ko the great spirit polo yang tum krang pira singa ke ko tum lo ni tum heaven and hell believe ave ta penilitum long papun po a concept ave la pena ko nilitum nang tum han chuning ri bang lo Hempu is not Shiva, Mukrang is not Vishnu, Rasinja is not Parvati. Why pola ambang elahlo? Hempu pen Rasinja ke jirklikli, la pen Parvati pen Shiva bangke la tunge penansu, la sila ke pangbar namuni. La pen aku ijak tu bangke la son si paklang pondet banglong si catung cacak anam pupo, Ram lokon sita mohet apupono, Ram pen lokon ke kordite, Hempu pen Mukrang ke milin pupo, Ram pen sita ke penansu, Hempu pen Rasinja ke jirklikle la bangke Mukrang apisu. Kasi lahaya lama bang, uwi kimi tum la ong dung arni pen Hinduization a joini pen, assimilation a joini pen, influence a joini pen, lahai ili tum laso kamang hudu, lasi nili aron barim ki kroerat kanili pui bangke ili tum timas hidu. Setelah ke Visokorma pen thanga cipu we ki tip ke tengar namdu. La tim hemai pulo la Visokorma kali. La pen ili tum pithe ningredo la ta Saraswati kali. La si nili pui bangke ili tum Durga ili tum long awe, Kali ili tum long awe, Shiva ili tum long awe, Vishnu ili tum long awe, Brahma ili tum long awe, la hai bang long ili tum Dorapet poling le ili tum la hai ili tum Cipangrum ponang le, ili tum Arnam po Cikin ponang le, la pen isi bangke ili tum Karbi, aron barim ke kroy tu an ke longang en kartang, longang longduk ke enatum kali, la ke nili tum ke himlok himduk, hempu mukrang, hempu su, hemte su, bong chino su, bong krok su pusitu, long ang ke nil tuma nim long ke sekar kli, jada sekar kli long ta long ang ke nilo, la ke kartang pa milo, la si la so bang nang litum media aja po je pituman la pace hang ko benin kilo, la si lan ninje pensi nili kadok awe pan amut pi pithe pothe, oi pothe, oi pithe, oi sumthe, oi suaithe, oi menthe, oi nithe, hem arnam, hempu arnam ninje pensi nili ram the ke jo, ninje lo guys. Hempu ke Shivo kali, Mukrang ke Vishnu kali, Rasinja ke Parvati kali, pote Hindu pen thanga cipu welu. Lalu arnam handa ardom bondet. Pulo de aku pu emetang cuar klicu klicu da klembom pulo lagi troy manghulu. Lasi ipi pan cinghon pame ipi pan celana nai apor hut bang api pu pan celana da mote laso aso suke ko anman imaman mema lagi nang litum tenggo lagi khai kibir tuar lo lasi laso example nang li nar jula coro lo. Itu karbi khai kona pen lo kibir ke ceng pote non kamrup long kamrup sunapura lo. Latum Hinduization a join pen assimilation a join pen. Wir dede pusita ili tuma nimpen ili tuma ajutang pen penanang ciprek tang lo. Seta pirthelong isi kemin nai ang tek example ili ke tek long ke ahum tum notice long ki wang cheng hu latum amithang anim do amithang ajutang do amithang alam do jutang jubat pirthe choklim. Seta latum Songkordev long Hinduization ki dun pen. Laso Brahmuna ron ki kroy dun ajo ini pen pini ahum tum alam ki ave jutang jubat ave pindeng sumpot ave virko la pen latum long non ke doke medam bifi si ci odlok ancelo sorai do pula hai ci pupo amen isi hini do lancelo la sila ke history long ke dotang hom sita lang tum long e oral history pini akhai ban kaciri kami puke latum pun elo la si pirthe long ni linal tum media ban isi ke than hui ke khai aphan ke study khai aphan research ki cheng si ke la ke black studies polo Aring ki igatung si amithang akhai pan kona pen sinang man ma kun pini kona sinang ro ma puke black study ke lage world famous to la sila isilo hini bangke la native american tum lo sita la so angbong pen ato la pu Southeast Asian dum do la
Setan number 5 long ke Karbi studies pu lage world famous Karbi apu thak ke research Karbi apu thak ke studies ke lage Karbi studies pu itu Karbi tu long kidu ko ke lage pini de he si thang klub la pena ko hayang bong tala son se study nang set se study do ku bang ke Karbi tu na nong nam dulu pasti Dr. Dharam Singh Teron Bhan American Society Folklore Popen award ati pilo la lalu international award tipi